O, i vi ste tu. Dobrodošli u novi ne baš tako tipičan video. Obavezno ga lajkujte i pretplatite se na ovaj kanal prije nego što počnem. Nećete vjerovati šta sam vam pripremio za današnji video. iPhone X! Obzirom da je iPhone X ili vam ga iPhone 10 vrlo skup i vrlo ga je teško naći, ja sam osmislio, kao što možete ovdje vidjeti, printer za iPhone. I u narednih nekoliko sekundi ću da vam demonstriram kako sam ja pomoću ovog uređaja dočepao se svog iPhone X. Radi na principu govornom. Ja ću njemu sada kazati koji uređaj želim i on će meni izbaciti sliku koju ćemo naknadno da doradimo da bi dobili naš iPhone. iPhone X 64 GB, vrlo je bitno da kažete gigabajtažu, crne boje. Sve što treba da uradite jeste udarite. Ništa. Sada moramo malo jače udariti. Evo ga. To je to. Evo, kao što možete vidjeti, tu se nalazi slika našeg iPhone X. Sljedeće što treba da uradimo jeste da pozicioniramo na tvrdu površinu. Kao što možete vidjeti, ja sam ovdje spremio kameru da bi vi to malo bolje popratili. Mijenjamo kamere u 3, 2, 1. Evo, kao što možete da vidite, sve što treba da uradimo jeste da udarimo papirom o tvrdu podlogu, u našem slučaju stol. Ovako. Evo, kao što možete vidjeti, naš printer za iPhone radi. Nastavljamo sa videom. Dok ste vi trčali da me zapratite na Instagramu, ja sam sebi dao slobodu da otvorim svoj novi telefon i unboxujem ga. Što se tiče moga prethodnog telefona, ja sam koristio Samsung S8, koji je jako i najbolji dosadašnji telefon koji sam imao. Stvarno fenomenalan telefon, dobar ekran, dobra baterija, dobre kamere, sve fercera, poprilično brz. Ja nisam od onih koji su striktno, ne znam, Samsung fanboys ili Apple fanboys koji će reći da samo jedan telefon valja, da sve ostalo je bip. Jednostavno volim da koristim telefon koji će meni pomagati da određene zadatke završim prije, efikasnije i bolje. Pa nebitno je to bio Xiaomi, Huawei, Samsung ili Apple. Evo, igrom slučaja, ja sam u prilici da sad, ako Bog da, prešaltam na iPhone 10 i kao na prvu koja je razlika, tu su ove dvije kamere ovdje koje će meni pomoći da imam bolje slike na Instagramu i Facebooku, odnosno imat ću priliku da ljudima u većoj rezoluciji prikažem koliko sam zapravo ružan i odvratan. Svaki telefon je dobar telefon, ovisno o osobi koja ga koristi. Evo, mome Jasiru, na primjer, jedan telefon ne može da valja jer on njemu doslovno ubije bateriju u 2,5 sata igrajući igrice. Flashback. Ne tamo! End of flashback. Počeo sam da razmišljam o nekom prenosnom džepnom akumulatoru baš za slučajeve poput njega. Ako se kojim slučajem želite baviti fotografijom, tu je definitivno kralj Huawei. Sa P10, P10 Plus, sad su izbacili ovaj Mate 10 Pro, strašni telefon, odlične kamere, ludilo. Možda vam odgovara bolja baterija. Xiaomi, ponovo Huawei, OnePlus su definitivno bolja opcija od bilo kojeg Samsunga ili iPhone na tržištu. Moj Samsung sada ide u penziju, a ja se šaltam na iPhone 10. Što se tiče neke kvalitetnije recenzije i boljeg reviewa ovog telefona, morat ćete sačekati dok se ne vratim u Krajinu u studio, da to snimim zajedno sa Nemresom, jer njegov glas svakom videu daje ono nešto. Nemres. Toliko za današnji video, ja se iskreno nadam da vam se svidio. Ne zaboravite ga lajkovati i preporučiti svojim prijateljima u fazonu, pogledajte kako ovaj ID radi fenomenalne videe. Također, ne zaboravite se pretplatiti i time podržati ovaj kanal gdje se zapravo mi stvarno trudimo da vam donesemo, kreiramo i predstavimo nešto novo, nešto drugačije i nešto kvalitetno. Da, ne zaboravite da kliknete na ovo zvono pored subscribe, odnosno pretplati se, kako bi vam naredni video zapisi isklakali u obavijestima vaših pametnih telefona. Vidimo se, čuvajte se, eto, nadam se da nisam bio dosadan u ovome videu. A šta dosadan, ajde, da snimaš,
Evo Boga, vidi, gledaj ovo. Ti kaže, ko kaže da je YouTube, da je ovo snimanje lako, je? Gledaj, koliko ovo? 4 sata i 16 minuta i onda dođeš kući, pitate mati, sine, što si mršav, što si tako blijed, što si čupav, što... Pa za izludit je ovo, aj sad lajkuj, aj sad aj na Instagram, tamo napiš da sam fin, iako nisam, slaži, šta ću ti ja? Kad će više? Ajde, ne bes normalan. Hajmo kući, Bog te stvorio, 7 sati. Hoću da spavam.